Pati kugas kita niyo. Lugas na. Di na tikling. No. Kugas. Oh guys, nakakuha na pamiguan guys. Usay tawagan nyo lang gamit. Kugas mo ni. Lugas. No. Lugas na ni. Kira ka nga sapat. Saan niya akot? Kot ka ni. Pati kugas kita niyo. Lugas na. Di na tikling. No. Tikugas. Tawag tikugas ko ni. Kakot. Ito Bedot. Okay, jangan akut. Tidak ulah numput. Oh, Bedot, Bedot tuh. Salah. Tapi rapat kan apa? Ingat. Tidak mana tuh darah. Mana? Kak. Dengan sapat. Tugas dengan muligas. Makaulan na po. Gapon mo under ni. Masih pa na lagyan sa? Ipis naman. Gapon ni. Buat ni nasulit gapon? Wala na. Kaya ka maniulan to gapon. Hindi ko suka gapon ulan. Kusog tulan gapon. Kaulan na po. Gadagom. Okay. Sa ano to naman po dato lang natawag sila to. Ta. Mungkin naman na to kayo video pero magkaulan nun. Mabasa ito na to. Ito na turun basa mo kita no. Dagoman. Bedagom ra guys. Ulan na pod ni. Magkaulan na kay dagom na pod. Nitikling. Manghap dulu. Wayat. Wak manghihapon na rin. Pero magkaulan nun medyo. Babaw. Terus babaw. Wala. Cuman. Hah? Wala kayak masa? Dah. Nah, lebih baik. Kita tentang ini. Betul atau? Saya pulang ini ada bahaya kan itu nu. Oke. Murah gitu bukan kamera, pena aja dulu nih. Main boleh light ini. Oh guys, dah parah. Parah mau ipakita gini kayak ulan man. Dengan kok boleh tikling. Sungkuy. Parah. Ya dah tidak mau dah. Tapi biar turun. No. So guys. Okay. Nubaw na. Tikling. Ano pa ha? Gikaon sa kuha vlog talk nang yung aba. Hindi usah. Wa na oh. Tugas na usah. Tugas. Ikaw sa vlog talk. Taruh kita na. Ang pili. No. Baw na. Mot-homot na guys.
tikling og tikugas.